U novom izdanju BH Mejda zavirujemo u svijetu u kojem se prljavština ne prašta. Radionicu za profesionalno pranje tepiha. Od trenutka kada stižu u praonicu pa sve do završnog četkanja i sušenja pratimo kako se svakom tepihu vraćaju boja, mehkoća i život. Ovo je priča o mašinama, stručnim rukama i procesu koji običan tepih pretvara u gotovo nov proizvod. Čisti tepisi nisu bitni samo zbog estetike. Redovno čišćenje uklanja prašinu, grinje, alergene i bakterije koji se zadržavaju duboko u vlaknima. Pa da vidimo kako tepihe peru u praonici Tepih Spa na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u Velikoj Kladuši. Nakon što su prikupljeni s punktova širom Bosanske krajine od Mrkonjić grada do Velike Kladuše, ovi tepisi prvo idu u prijemni centar na administrativnu obradu. Tu se unose podaci o klijentu. Bilježe se vrsta tepiha, količina i specifične napomene ako ih ima. Kad nalog bude otvoren, svaki tepih dobije evidencijski broj. Bez toga bi se bilo nemoguće snaći u stotinama tepiha koje svakodnevno dovoze u ovu praonicu. Brojevi radnicima pomažu da se ne preskoči ni jedan korak u procesu pranja. Nakon evidentiranja tepisi su spremni za pravi spa tretman. Prvi korak, vizualni pregledi i kontrola stanja. Evidentiraju se oštećenja, rupe, pohabani dijelovi, izlizani rubovi i eventualne rizične zone koje zahtijevaju poseban tretman. Ako postoje mrlje od kafe, hrane ili druge prljavštine, koristit će se posebna sredstva za njihovo uklanjanje. Tepih zatim ide na mjerenje i izračun površine od koje zavisi cijena pranja. Sljedeća faza je mašinsko istresanje. To je jedan od najvažnijih koraka u profesionalnom pranju tepiha. Metalne ili gumene letve lupaju tepih 200 do 600 puta u minuti. Ne brinite se, ova mašina neće oštetiti tepih, ali će ukloniti gotovo svu suhu prljavštinu prije pranja, poput pijeska, prašine, mrtve kože i dlaka. Ova nečistoća ne može se potpuno ukloniti samo usisavačem ili pranjem vodom. Ostavi li se da se ona pomiješa s vodom i hemijom, neće biti dobro. Takav tepih ne može biti potpuno očišćen. Mašinskim istresanjem iz tepiha se uklanjaju i alergeni, grinje i mikročestice koje uzrokuju neugodne mirise ili još gore, zdravstvene probleme. Tek sada slijedi prava kupka. Operater na kontrolnoj tabli podešava parametre poput brzine trake, jačine četki, količine vode i šampona i pokreće mašinu. Samo trenutak. Ako ste pomislili da je za profesionalno pranje tepiha dovoljno imati u blizini slavinu s vodom, griješite. Voda koja sadrži kamenac sadrži i visoke nivoe kalcija i magnezija. Kada se takva voda koristi za pranje tepiha, ona negativno utječe na kvalitet pranja, izgled tepiha, miris i trajnost vlakana. Zato profesionalne praonice poput Tepih Spa koriste omekšivače vode da uklone kamenac prije nego što voda dođe u kontakt s tepihom. Sada možemo nastaviti pratiti naš tepih. Ova će mašina ravnomjerno raspršiti mješavinu vode i profesionalnog šampona po cijelom tepihu. Zatim slijedi glavno pranje s rotirajućim četkama raspoređenim u više redova. Kreću se velikom brzinom, a njihov pritisak može se podešavati prema vrsti i debljini tepiha. Četke mehanički uklanjaju prljavštinu iz dubine vlakana. Ovo je nemoguće postići ručnim pranjem. Nakon kružnih četki tepih prolazi kroz valjkastu četku koja uklanja dlake, vunu i ostale čestice koje kružne četke ne zahvate. Ova četka radi prvo ispiranje šampona.
Mašina ima i donju četku koja pere donju stranu tepiha, posebno korisno za debele, teške i izrazito prljave tepihe. U završnoj fazi tepih prolazi kroz sistem za završno ispiranje kojim se uklanjaju preostali deterdženti nečistoće. Nakon ovog koraka tepih ostaje potpuno ispran. Ako pređete rukom preko njega, osjetit ćete škripanje. Otpadna voda skuplja se u posebnim spremnicima unutar mašine, što sve vrijeme održava radni prostor čistim. Nakon završetka pranja i ispiranja mašina automatski urola tepih. Sad slijedi centrifugiranje, prvi ali vrlo važan proces pri sušenju tepiha. Opran tepih stavlja se u snažnu horizontalnu mašinu. Kad se ona pokrene, voda iz vlakana pod utjecajem centrifugalne sile izbacuje se kroz rupice u bubnju. Iako ova faza traje kratko, izuzetno je efikasna. Ako bi se tepih ostavio na sušenje bez centrifuge, voda bi ostala zarobljena u dubokim slojevima tepiha i stvarala bi miris ustajalosti te pogodovala razvoju bakterija i plijesni. Centrifuga je posebno važna za deblje, vunene i ručno rađene tepihe. Nakon pranja i centrifugiranja, tepisi se unose u komoru za sušenje i postavljaju na posebne nosače tako da zrak može nesmetano prolaziti između svih tepiha. Komora je opremljena i posebnom mašinom koja kontrolira mikroklimu prostorije. Zagrijava zrak na optimalnu temperaturu i ravnomjerno ga raspoređuje po cijeloj komori. Topli zrak ubrzava isparavanje vlage iz vlakana tepiha bez rizika od oštećenja materijala. No dok tepih otpušta vlagu, u komori se stvara povišena vlažnost. Zato odvlaživač u mašini tu vlagu uvlači, kondenzira i izbacuje iz komore, čime prostor opet ostaje suh i idealan za dalje sušenje. Zahvaljujući stalnom protoku zraka, svi dijelovi tepiha od donjih slojeva do gornje površine suše se ravnomjerno i bez zaostale vlage. Takvo sušenje sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa. Tepih još nije gotov. Sada se pali mašina za završnu obradu. Nakon što je opran, centrifugiran i potpuno osušen, tepih prolazi kroz ovu mašinu kako bi dobio konačni izgled. Završni tretman uključuje posebne rotirajuće četke koje ravnaju vlakna, podižu dlačice i tepihu vraćaju prvobitni oblik i mehkoću, uklanjajući tragove zbijanja nastale tokom pranja ili sušenja. Boje tepiha nakon ovog tretmana izgledaju svježe. Slijedi još parfemisanje. Možete li uočiti razliku između novog i ovog tepiha? Mi nismo mogli. Ako ste planirali kupovati nove tepihe, možda da prije toga pokušate oprati stare u centru Tepih Spa. Vidimo se u sljedećoj epizodi.